Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. May 21 we opened, so we took the NOCs and all from the Honda and everything, so we submitted that to this one. No. You should follow the rule before opening. No, we took This is not acceptable, yeah. You have to shut down first. You can open only after the opening. For now, you can shut down. Don't open, okay? Okay, don't open. just Hagapor siteng sengi jongka khatway tarik unaitung arajar arpuar kat baki dekhot jongka New Trap Youth Council kidang perlong ya kejingkan raya kidukan jogi barjela kibadon hakathain dem senyong kila syak pensange no hagi bor pulit daga ba penpau baka ni kejingkan ra kalong ka ba bean klem da yo jingbet na gibor sensyar jongka East Khasi Hills District. Shwaban wan poi ki pulit ki dekhot ke HYC ki bala khanraya ki dukan jong ki barjela ki lalap babun ki dukan ki dei ki bomdan satya wat tangya ka trading license but don ru ki bomlet penthamaya ki trading license wat hadien balakut kapor hagabai dei ber kani ki dekhot ka seng ki la pha khang khardep lut ye ki dukan ki bomdan license baru kumju wat ki dukan ki bomlet penthamaya ki license jong ki March ngadon adut like Kowe March. April, May, June. Ni lain pernah tu. Mentah banjir saya kaya. Last year tu betul. Oh, ini keren non-stop snap. Nam buat tu sedang. lama tu. Dah bahal lagi kat tempat tu. jangan pasti semat dah Tiap ni ka sengi ke pemerintahan nak lihat ke SYC Selong City lawan ban pelong ya kajing jurit dan ya kajing cek ya ki trading lisan akan ya kedong dem senjong terter sepuluh puluh di hamar bang idang ya sedang nang tina nama sedang ladon kajing wan ban ya dano katu kan ni ki beri ki produk senam kajing dari kabalingo kalong marah sedang tang nang tihang ni nilayo adu nyo pat hapo spotli ki bukan ki bom dan ya trading lisan di dak jingkat kajingwan tuklar no jongki bor jongkaan kaliang kajongi kum kaseng burom ki bor jongkaan bat amdai bang yang mengiseng ya nak kaliang jongi kum kaseng kai ka ba khamjur la ne kai ka ba kham tinge ka bangin incim nang nismat ikran tak kabasai lada ki bosyong ha kesyuki ki badan ya kata responsibility kisyong kriti mengi kum kaseng kum ka SYC ngincim ya ka responsibility lada kita ki bosyong aku ki kisyong kriti kimdan ya kata kejing kli nak benta banpet ya ka ba kamiat banpet ya bante nak kami ya kejing kai tani kejing tril duit jong ki mender ki bosyuan nang nang ta nak liang jungi ya kejingwan jungi kamdi bangin khang katangi kerja rina yang kejungi kawan mengincek bangin supet ikat kisla ba kejumut kejungi ba ladang ilam ladang iyo itu ki dukan ki bomdan ya keterdesan nak liang jungi in complain be direct support ka district council bahkan lihat ya kemudian kami
Kidan kidukan kibumdan wa dia ka terding laisan. Hoi kiong layo kata ka permission nak kasino ka usi nak kasino. Ndri ki klemio ya ka terding laisan. Menurut nak yang kita kibor sinong ki alat berpil ada kimpat yo ya ka jengbet ka pura. Nak yang jung ingin komplain siapa sebab bahkan dia bat ndai ta mengin komplain dengan pressure ingin pembor bahkan dia ye kakam ndai bakin syong kiti lah ni bakin syong type deskripsi bana ya ka ba don sabar ni ka baca sista sabar ka sakuro jong ka deskripsi nak yang jung ingin burom ya ki luar jokan namar ba ni parado prasnam jung sudah dia makir kiwan nak kerana ka ba bos tu ngiru ngiwan tak bos tu nak tak kadang orang ipi undi bangi senge ndrei kay ka bakam tingi ka bangin sim ya sejam ni kajing sim stingi kadai na buruk ni nak kalian ki try dukan tu kadai ka we kajing sim sting nak district concern tu kadai kajing sim stingi bom bakamuan check bakamuan page ban nak kalian ki nong ai NOC tu ki sim sting abang 4 yang pura ki kot Islam boleh 4 ki ai ban lada ki try dukan kila ban ai NOC lani kelaban ai dukan si kibar jela lada ki kita ki dorbar sinong kelaban ai NOC si kibar jela boleh kin pensiuner ki para khasi jungi bakin simti ya ki kam hak bakin simti ya dukan bakin roni ki para khasi lani wat ki para khasi ki balaban ron ya dukan ki balaban penya nomor kat kan ye ka jingnong ka jingman menta ki sama jungi ki kuat tang dukan iwi barir kimio ki kuat tang ban sengkam senjam ndrai kajing tunu kajing angnut kajing ki ka pulam nomor kimio ya kidukan ndrai balai udakar nak seperti ini lane nak kawai ka jela ula banwan banio dukan balai ngin aina kita suba ngakerpa ya kita dukan bat tunjuk dor basno suba banwa soya ki kasih jongi ban offer soya ki kasih jongi bakin simti ya kita kam stang lada mundan su kasih jongi bola banai kami kata tinggi nak punya kerana kawai pak kali yang kata aku mengaun dulu mana kesenjam ke jongi ni ya syar ke disocel bakar treleno ya kata ngin de immediate menta lasya hingin nak bantak ke jingko pergi di bandai